enteremo ya Nyabisimba kutoka West Mugirange County ya Nyamira nigo bale na kiria bagusasokera asikiria bagoteba buna no kuigurirwa ebisima sensemeyo byabeire ebikoburasa matuka mange kuba amache mubunge bwensemeyo Steve Mogaka amo no MCA bwensemeyo Julius Makwere amo no omo konjubomo commissioner sensemeyo Florence omenyekene buna obumba negatia barayi baikirana ko bakirori amenyabo nigo basana nokera omugoko buko gwatukwa gukwegesimekyo elyo konyora mache ayaberega ko burasa chinga kichintambe nigo batogiria barayi babo asoko bo mustari mutwe ko bakonya nako bwatokera mache elyo kuyanywa senchira yagene nigo bagendere gusaba barayi kurwa sensemeyo ko bayigorere bisima binde bingabunebyo elyo gokonya chinsemo chinde elyo kwegendereria roboti urwa sobwime kulikuwa na wakati mgumu. Kila mtu anakumbuka miaka 5 iliyopita. Tulipitia vita kali sana, hasa watu wa Nyabisimba. But one of that goal number 6, clean water and sanitation. So tuliamua kwa vile tulisukuma watu kutoka kwa kampuni, tutajaribu kuwapa maji. Mheshimiwa, tuna mpango, niko na budget ya kuchimba visima 10 katika hii vijiji yote. Hii kitu umetengeneza a very high standard, and we thank you that it is solar driven. Atutalipa bill ya maji. Dug to a depth of 220 meters deep. Now within 1 hour it's able to provide 5,000 liters per hour, and the storage yenye tumewekea hapa it's able to store 40,000 liters of water. So that's very important to ensure so that you are able to take care of the project. Mugako mwalimu umanyango wachande kankore iwa akipunda wamechoka. Sindi ukweli? Ayo tabate bunangu nywarenga maji. Sindi punda wamechoka. Punda wapumzike. MCA